it. Was it difficult? This is amazing. It's one of the best programs in the world. It's better than in India. You Yeah, have sure. such a cakes. Yes. We have a lot of minds, but we cannot. People, visitors not allowed here. But So- this is very fantastic, very nice. So you get a good time here? Yeah, sure. Why not? Okay, great. Without me, I am not nothing here. In Janez, kaj bi dodali glede na današnjo izkušnjo? Želja je bila velika, želel sem mu pokazati, kako je tudi v naših koncih, ne, kako je tudi podzemlje, ne samo kum. Zjutraj je bil kum, ob 5 zjutraj sem šel pač na njega in sem ga počakal, pa šel še malo v podzemlje, da se bo videl, kako so tudi naši starši oziroma predniki pridobivali premog v teh krajih. Se pravi, je bilo črno in belo, odlična kombinacija. Čestitke. Hvala. Hvala.